Kani kadai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan hun jong ki kato ka ningut kino hikai haka arterik urumpang arjar khat khandai kila mi syakman bandawa ya katanat pule puthi ke sarkar jilla bahkan penlong biang sasisin ya ke examen balatip kum ka Meghalaya Teacher Eligibility Test hadien bagi jingkli jongkani ka examen kila laitu dangshen ha West Garo Hills District. Uba jeliu lengkoi, uway na kinong hikay ubala yakun yakani ka examen, hakajing kren bat kilat patay kubor, hakajing lang kapalalong ha Shillong Press Club, ulaong bakalong ka ega basungsi hado kata-kata bantip, bagi jingkli jongki examen MTET, kila lajto kato kani kenta hagi social media, syuaban sedang kani ka examen. Ulapan pauru ya kajing bom sengau ya hap, bat kajing pensyai jong menteri katanat pule pithi uma lakmen rembui, baka sorkar kan penlong biang ya ke examen MTET, tang ha ke center bakani kajing keli kalait tu. Namar bakani kaktai kiwai pat kinong yakun ya kani examen, kibalapan krep ha, klem kano kajing le tu. Ngidap tak kajing sodiau, kapakrau, apa ngiyi kani ka jinglik jong kajing keli, bat omtang kajing keli hendrai. Wat ki ansar ngilap ya kata bat ngi ya kata baki lalik lupa bat ki lalaj lupa ki ansar tenak yang jadi kum kandidat ki ba tho ya kan exam miso ba ngim sohun bansu syong tang hak yeng lane kendali nam takane ngiwan hande ban penpau ya kajing sonok mensim sodio nomor kum ki kandidat ki bangi apply ya kane nadu bastang nadu bangi tap ki application form ngile ki shalan ngile ngi sim ki dekat bat hak porto exam ro ngila pensitom yala de bat khamtam hak ni ka porto exam ka ba yatun khu bat ka jing yat rally public rally jong ka ini ki kunhun sem halang nam ta persya ka bil tenak yang jadi kum kandidat nomor pengikwa bentuk dengan exam ngimban se meresep ya kali nagi jika ki bacngai berkisnong ki per tenrai ka ba pendiau berpenuh musim yangi kum ki kandidat tam hadin sikentai ai rin pengidap ki exam ni benai khubor ba lalik ki jingkeli berontang lalik ki jingkeli hendrai ni ru hangne ba katkum ki khubor ni kidai lalik kijubah om dek jingkeli lalik kijingkeli nilak om kalong senjor Henry habalik kijubah kalak ta dia baro te angi hilap ru ya kata ya kini ki question booklet habangi pet bangi nujor ya kini artikli ki paper amar kani emtet kedon artikli ki paper kawai kada ki ka first paper kabadai nakamta LP bat ka second paper kabadai nakamta upper primary tihang ne adang ipai jaka ke paper banengkong bat ki paper baar kaya per ni kum kan ke paper banengkong ka first paper kadai ke basu scan ande basu zero ni ipai kini yu kadba ke paper ka paper tu kalong clear kalong shy kadang ni parwon ni iba suskan rang ipai kini ki boundary mo ki borderline margin ni iba suskan tenak tak daw mangikum ki kandidat tiba appear ya kini exam diwan hang ne menta leng baju pi kilat patai kubor ban problem ya baro kum ki kandidat ki apply ya kini exam entet mangim suhun ia kena kejingle bat ia kena kejingle tu jong kini ki question paper hakawai ka sentar ka bajia hang tai putura government college ia ka ba la FIR the UN advocate kita Safi Kamrul Hasan kum wena advocate juga high court Meghalaya high court ban FIR ia kene tebat ni ido bat kiwe ki sembhalang kila di mana kene ban inquiry lengbak FBI bukan CBI te nakala jung iru kum ki kandidat iwan hang ne menta ban penpau ba ngisnosi ia kane ke jingja ke bajia kumne amar kumbal ong ba
naduk pasdang bangi tep ya kane ni kham kemilenti bahkan jakum ne kanlong kumne ni nang kenan ba kanlong ka bakhut ka basuba proses ba kalong kumne ni iba kane ka exam ka bangi tho menta kamlong shu ka bakhut ka basuba maka jinglik jong kini jingkeli kam kata tangi kitu kisinta hantu indra kata ya borok kawe kejala mikliap ya borok kawe keset jungi ina kalian jungi iwan hangne panpen pau bakum ki kandidat ngi snosi ya kane kajing lik jong kini jingkeli kajing lik jong kini jubak namar ba kamlong shu kalenti ke bakhut bat kalenti ke badai jika ni la ong ba kadai kalenti ka babakla let's say rodonti manore mano kibreu kiba subut lengba kipisa nane kitangka tinakalang dungi kum kandidat kiba appear dengan exam ngikwa ba kanlong fair kanlong khut kanang ba mangi kibala tristom ane baro ki kandidat kibala tristom kinyo ya kabainong bat kinyo ya ka hop henry la dakalong ha kan ikrukom kawmut kinsuyo ai tang itu kiba la ban penyedai dan itu kiba la ban thet ya kini ki jingkeli te naklang jungi iwan hangne ban penpau ya ka jing persya ban diman ro ban kerpat ro ya government ba kade ban re-examination session ya kane ka exam MTET namar ba lada kanong penle exam syu ngasngaw ba kata yang ibaro kum kita candidate kita apply ya kane exam MTET ot nilai i hapo YouTube lengba ka jingkren jong i education minister jong i la kren hang to bat ka jingkren jong i kalong ba yo ni ka jingkren jong i kamda syai ila ban ong ba ikren kata kadur ban ong ba ban pen tho exam biang tangik to sebentar kabalik ki jingkeli ani kabala ki jingkeli henrai nakalian jungi iwan hangne ban pen pau ba ngikwa ba ka government kansim ya ka responsibility kansim ki jingkeli nam takane bat kan phatho biang ka exam yang i session khnang ba kane ka pum tho exam kanong ka bukhut kanong ka basuba ka baklem don jing ling pano ani ka baklem ya dai politik pano hanrai kanong ka bukhut ka basuba bamangi kumki kandidat to apply ngin da smuhun ya kane ka kom tho exam